mong tudluan o kung saan pag-create og playlist sa inyong mga YouTube channel. We'll go to the browser and then press the browser. Then, iset daan ang inyong kuan og naka-desktop site ba. Kaya need ni siyang ma-desktop site una. Then, press the YouTube. Go to your profile. Then, press the YouTube Studio. Then mo ni siya yung appear guys kani. Sa left side, i-press lang nimo ang playlist kaning ikatulog ikaupat gikan sa profile picture. This one, playlist. And then pangitaon ninyo ang new playlist na sa right side of it. Then press it. For example, ang akong title sa akong kuan is sa akong playlist is tutorials. Then make it public visibility and then press the create. Then create na to siya guys. Magwatawat lang taog pila ka minutes para makuha na siya. Pwede na siya mabutangan og video. Then we'll go to the videos sa atong YouTube. Gikan sa left side sa profile, i-click lang ning ikatulo. This one, the videos. And then pilion na ninyo guys kung unsa ang gusto niyong ibutang atong playlist. For example, for me kaning paano mag-load ang GSAT signal. Ito, I will press this one, how to load GSAT or signal on GCash app. This one. And then sa top na ay add to playlist, just press add to playlist. And then tutorials, just check the tutorials. And then guys, then save. Then talawon niyo sa balik sa playlist kung naana ba to. Ma-appear na siya mga pila ka minutes guys. Then after that guys, mag-go mo sa playlist og balik and then press the kung nasa kinaibabuan nga inyong gi-create. And then that's it. Naka-create na mo og video sa inyong playlist. Muna na siya guys. Ready to watch na siya. Kung naging helpful sa iyo yung video kong ito, please don't forget to like and subscribe to my YouTube channel for more videos nga akong i-upload. Thank you for watching and God bless us all.